Yesi igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bakunzi ba Kivu Network, mbaye ikaze mu makuru ya mu gitondo. Itariki ni ya 17 ukwezi ni ukwa kabiri, umwaka ni 2025. Turazindutse rero ngo tubageze amakuru menshi atandukanye ibijyanye n'imirwano iri kubera ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Byaba ibice byo muri teritwari zo muri Fizi, dore ko ibintu bikomeje kugenda bizamba mu bice byo muri Minembwe kabisa. Hano mirwano imeze nabi, ibintu byakomeje gufata indi sura. Ikindi rero mu bice bya Bukavu naho haracyakomeje kumvikana ibitero bikomeye cyane biri kugabwa na FRDC n'abafatanyabikorwa bayo. Byose rero tugiye gukomeza kugenda tubageza uko byakabaye. Ni ibintu bikomeye cyane, kugeza muri kano kanya ibintu bikomeje kuzamba, nk'uko rero amakuru aturuka ku rugamba nayo akomeza kugenda abyemeza. Bakakubwira ko rero FRDC ikomeje kugenda ikora ibitero bifite imbaraga ndetse no gutuma izi nyeshyamba za AFC Makoyato zitakaza abasirikare batari bake, rero nk'uko amakuru ahaturuka nayo akomeza kugenda abyemeza. Byose rero tugiye gukomeza kugenda tubirebera hamwe. Tugiye kugaruka mu bice byo muri za Minembwe, tugiye kujya muri plateau za Fizi kabisa, mu misozi miremire, twerekeze n'ubundi no mu bindi bice bitandukanye birimo za Masisi na Walikale kabisa, hariya mu bice byo muri za Kazinga. Bino bice biri mu rugabaniro rwa Masisi na Walikale nabyo biramukiyemo icyitwa iturika ry'amasasu kabisa. Rero nabyo tugiye kuba tubyitaho, tubabwira uko bihagaze ndetse n'uko byifashe kugeza aka kanya, dore ku rugamba naho rutifashe neza habe na gato muri rusange. Byose rero tugiye gukomeza kugenda tubirebera hamwe hano kuri Kivu Network. Niba utarakanda subscribe ikande kugira ngo dukomeze kugenda tukugeza amakuru menshi agiye atandukanye agena n'ikibuga cy'imirwano kuri muno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ku munsi w'ejo rero twabashije kuba tumenya amakuru y'uko ari umukoloneli w'inyeshyamba za AFC Makoyato ariyo bita Colonel Kabayiza yice mu bitero byo mu kirere bya FRDC byakozwe na drone ku munsi w'ejo masaha y'ikigoroba. Ubwo rero ibitero byagabwaga bya drone ku birindiro by'inyeshyamba za Twirwano ndetse na AFC Makoyato mu bice byo muri Minembwe hariya rero kabisa mu misozi ya Minembwe. Drone y'igisirikare cya leta yari kumwe na Sukhoi 25 zo zarashe muri turiya duce zirasa mu birindiro no muri by'inyeshyamba. Rero byaje gutuma n'ubundi umukoloneli bita Kabayiza aza kwicirwa muri bitero bikomeye cyane. Niyo makuru twabashije kuba tumenya muri kano kanya. Urumva ko rero ibintu bitoroshye cyane ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23 bikomeje rero kugenda bigaragara ko igisirikare cya leta Kongo gikomeje kwa advancinga ku buryo budasanzwe. Amakuru rero atugeraho avana muri bino bice bya Minembwe yicwa ry'uwo mugabo ariwe Colonel Kabayiza ariwe Colonel Kabayiza. Amakuru atugera avuga ko Minembwe kiva amajyepfo, makuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko Colonel Kabayiza avuga ko yari mu ngabo za AFC Makoyato yice mu bitero byo mu kirere byagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwa 16 Gashyantare 2026 mu gace ko mu misozi ya Minembwe. Nk'uko aya makuru abivuga, FARDC zagabye ibitero hifashishwe indege zitagira abadereve ku birindiro by'imitwe itwaje intwaro bikekwa ko byari bihari muri ako gace, n'undi nibyo barashemo. Ibyo bitero bivugwa ko byagize ingaruka zikomeye ku ruhande rw'abo barwanyi. Icyakora rero kugeza ubu nta tangazo rirasohoka ku mugaragaro ryemeza ko ayo makuru ku ruhande rwa AFC Makoyato, kandi n'imibare y'abishwe cyangwa abakomeretse ntago byigeze bitangazwa ku mugaragaro n'inzego za AFC Makoyato. Gusa rero ingabo za leta zo zari zabishyize hanze zivuga ko zivuganye abo basirikare bose muri Samirwaro. Mu misozi rero ya Minembwe yakomeje mu misozi mu minsi ishize ndetse n'ubu iracyakomeje, kuko n'ubu ngubu mu masaha mu gitondo haramukiye urugamba rukomeye cyane. Rero nk'uko tukomeza kugera tubibagezaho cyangwa se turi kubabwira, nuko nguko biramutse haramutse urugamba rudasanzwe. Intambara no muri iracyakomeye cyane muri bice bya Minembwe. Rero ingabo za leta ziri gushaka gukuramo inyeshyamba za AFC Makoyato na Twirwano muri bino bice byo muri za Minembwe muri teritwari yose, barimo bashaka kuyirukanamo izi nyeshyamba. Kugeza na n'ubu rero icyitwa gutikurana ndetse n'isasu riri kumvikana muri bino bice byangaha muri za Minembwe biracyakomeje kumvikana, bigaragaza ko rero urugamba rwangana rwo rukomeze kugenda rujya mbere nk'uko rero bikomeza kugenda bigaragara. Ubwo nabyo rero nukomeza kugenda tubibagezaho, kuko ibitero byangaha biri kuba mu masaha mu gitondo cyane, ibindi bikaba ikigoroba hakoreshejwe drone
cyangwa se indege zitagira abadereva nyine muri rusange. Ubu rero na n'ubu ngubu ibintu ntabwo birifata neza kugeza aka kanya muri kino gice cya Minembwe, umutekano uracyari muke, abaturage abenshi bahungiye mu mashyamba, abandi bahungira mu bihuru, abenshi kuva ku munsi w'ejo ntibarasohokamo muri ibyo bihuru rero, kubera nyine umutekano ugaragara ko ari muke cyane, bigaragaza ko ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane nk'uko rero amakuru ahaturuka akomeza kugenda abigaragaza muri rusange. Reka rero tureke gutinda dukomeze n'ubundi turebera hamwe uko ibindi byitwaye mu bindi bice nyine mu gice cy'ahangaha muri Bukavu. Bukavu ibintu bikomeje kuzamba mu gace ko muri Katana, ku muhanda Route Nationale 5 mu masaha ya saa 9 z'ijoro zishyira saa 10, abarwanyi ba Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cya FDNB bateze ambushi imodoka y'abarwanyi ba AFC M23 yavaga mu gace ko M23 kontura ku gice cya Katana berekeza mu mujyi wa Bukavu indani rwagati, bategererwa aho ngaho rero ngo iyo modoka yabo iratwikwa, ndetse n'abasirikare bagera muri 3 b'inyeshyamba za AFC M23 bafatirwa muri ako gace muri rusange. Urumva rero ko ari ibintu bitoroshye habe na gato, ya mu gice cya Bukavu FARDC yamaze kwinjira ku buryo bwihuse ndetse no ku buryo bugaragara. Noneho muri iyi minsi murabona n'inkunga ikomeye cyane, dore ko biri kuvuga ko n'ingabo z'Abafaransa zaba zamaze kwinjira mu mirwano yeruye yo gufasha n'ubundi ingabo za leta ya Kongo muri rusange. Ibi rero nabyo hari ibyo tukiri gukoraho cyane, dusesengura byinshi tunamenya akantu ku kandi uwo mubare w'izo ngabo waba waraje, ese koko ni iby'ukuri bikomeje kugenda bivugwa. Hari ibyo tukirimo turakusanya neza, gusa rero ntabwo dushobora kubihakana, ariko rero ntabwo dushobora kubyemeza 100% kubera ko hari ibimenyetso bimwe na bimwe tutarabona bigendanye n'ibikomeza gutangazwa, harimo nk'ibyo dukeneye kuba twabona neza birimo nk'amavideo ndetse n'ibindi ntabashe kuba mbaza imboni zanjye zitaransubiza neza kuri buriya butaka bwa Kongo ziri mu bice n'ubundi bivugwa ko izi ngabo z'Ubufaransa zaba zaragezemo muri rusange. Ubwo rero turakomeza nabyo kugenda tuba-updatinga muri rusange, ariko icyo mwamenya nuko izi nyeshyamba za AFC M23 muri iyi minsi zimerewe nabi. Igice cya Bukavu nacyo gishobora kuza kuba kigiye kugenda kabisa, nk'uko umujyi wa Uvira nawo bawuvuyemo muri rusange. Ibintu rero bigiye gukomera cyane mw'abantu mwe, urugamba rugiye guhindura isura, nubwo rero batangaje ngo agahenge kabura umunsi umwe aribwo ngo ku munsi w'ejo ngo kazatangira kubahirizwa, ariko ibyo ngibyo siko bimeze. Bose baracyakomeje kurwana kandi baracyakomeje no kurunda ibikoresho bya gisirikare impande zose, inguni zose kabisa. Nta kigaragaza ko ako gahenge gashobora kuza gushyirwa mu bikorwa, kandi nta n'igitangaza cyaba kirimo, kuko n'uduhenge twose twagiye dutangwa nta na kamwe kigeze kubahirizwa mu gihe icyo ari cyo cyose byigeze bitangwa. Iyo hubahirizwaga iminsi 3 4, ugasanga iminsi ikurikiye bose barimo barashinjanya kuba bagabanyeho ibitero aribo babibanje, ngo ni M23 yabitangije, ni FARDC yabitangije. Urumva barimo baribatana ba mwana rero, no kugeza n'aka kanya nta gitangaza cyaba kirimo kuba bakomeza imirwano n'ubundi, kandi imirwano ifite imbaraga ku buryo bukomeye cyane muri rusange. Reka rero tureke gutinda aho ngaho kabisa, tuve muri bino bice byo muri za Bukavu, ariko mwumva ko ibintu byamaze kuba bihindura isura kugeza rero ubu ngubu masaha ya mu gitondo saa 10 mu gace ka Kazinga kayoborwa n'inyeshyamba za AFC M23, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo batatse kano gace ka Kazinga, batanga isomo rikomeye cyane, dore ko ngo bafatiye abasirikare 5 bongera gusubira inyuma badafashe kano gace, ariko ngo bafatiye abo basirikare ndetse ngo bashyira mu gihombo izi nyeshyamba. Abasirikare bagera muri 4 ngo baguye muri urwo rugamba rw'amasaha rwagejeje saa 12 za mu gitondo. Amasasu muri kano gace ko mu rugabano rwa Masisi na Warikare muri rusange. Rero niyo makuru muri iki gitondo twari dufite, nkomeza kwifuriza gukomeza kugira byiza. Imana ikomeze kubana namwe, tuze gusubira mu yandi makuru ari imbere. Hasta la vista, hasta la manyo.